Direktor CIA William Burns navodno je boravio u tajnoj poseti Kini mesec dana pre nego što će kineski predsjednik Xi Jinping upozoriti svoje bezbednosne zvaničnike da se spreme za najgore scenarije. Informaciju da je Burns, kome se često povere delikatne inostrane diplomatske misije, boravio u Kini, potvrdilo je za Financial Times 5 ljudi upoznatih sa situacijom. Iako je Bela kuća odbila zahtev britanskog lista za komentar, jedan američki zvaničnik je potvrdio da je direktor CIA u toku svog puta imao sastanke sa kineskim obaveštenim zvaničnicima. Prošlog meseca direktor Burns je otputovao u Peking gde se sastao sa kineskim kolegama i naglasio važnost održavanja otvorenih linija komunikacije u obaveštenim kanalima, rekao je američki zvaničnik. Vesti o Burnsovoj tajnoj misiji dolaze u periodu kada Vašington pokušava da deeskalira situaciju sa Kinom, podsjeća britanski list. Vašington je zatražio susret šefova odbrane SAD-a i Kine Lloyda Austina i Lia Shangfua tokom azijskog Shangri-La dijaloga, bezbednosnog foruma, a što je Peking odbio, ukazavši da se Shangfu i dalje nalazi pod sankcijama koje su mu SAD nametnule zbog nadgledanja kupovine ruskog oružja 2018. godine. Kako napominje Financial Times, Burnsovo tajno putovanje odigralo se u isto vreme kada se američki savjetnik za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan sastao sa kineskim vrhovnim diplomatom Wang Yiem u Beču, dodavši da Bela kuća ni taj sastanak nije obelodanila do njegovog završetka. Predsjednik SAD-a Joseph Biden je u nekoliko navrata tražio od direktora CIA da sprovodi delikatne misije kako kod kuće, tako i u inostranstvu. Britanski list podsjeća da je Burns otputovao u Moskvu 4 meseca pre početka ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini, a kako tvrde izvori za Financial Times, direktor CIA je također prošle godine išao na Capitol Hill u pokušaju da ubedi tadašnju predsjednicu predstavničkog doma Nancy Pelosi da ne putuje na Tajvan. Iako je sadržaj Burnsovih razgovora sa kineskim obaveštajcima nepoznat, upadljivo je to da je kineski predsjednik Xi Jinping domaćim bezbednosnim zvaničnicima nedavno poručio da razmotre najgore scenarije i pripreme se za olujno more. Moramo da razmišljamo o najgorem scenariju i pripremimo se za jake vetrove i burne talase, pa čak i za opasna olujna mora, dodao je kineski predsjednik. Odnosi Sjedinjenih država i Kine pogoršali su se usled odluke Vašingtona da oštro ograniči izvoz tehnologije za poluprovodnike, podršku Bidenove administracije Tajvanu, a koja je uključivala i obostrane posjete visokih zvaničnika kao i prelaska onoga što su američki zvaničnici opisali kao kineski špijunski balon, a što je Peking demantovao na teritoriju SAD-a.